Giuliano, kako stojiš s društvenim mrežama? Tako. Nisam nešto najbolje, ali dobro. Ajde. Imamo tu super foru kada malo gostima švrljamo po Instagram profilu. Pa ćemo to učiniti sad i tvom, da vidimo neku fotografiju koju ćeš nam ti prokomentirati. Hajde. Live iz Splita, snimat sa štorija. Naša bila štorija. Što je s tim sad? A to je, ja mislim, gotovo. Gotova priča? Ovdje ja grlim Severinu. Ja vidim to, a nije mi promaklo. Dobro. Karan Danijela. Karan i Danijela i Severini. A ovo je iza gore ekipa iz Filipa Devića, mislim. I Zorica gori. Zore. Ovo smo snimali na spot na Prokurativi. Na Peristilu u Splitu. Na Peristilu u Splitu. Što se tiče same štorije, mislim da je to gotovo. Nismo izvodili već, ja mislim, godinu dana. Puno je nas tu za okupiti. A dobro, da, s obvezama i sve. Da. Dobro, idemo dalje. Giuliano, koji si ti? Čekaj. Pa Giuliano, fali li ti kosa? Ne. Ne, jel da? Ne, ma kako. Ovo je Isus Krist Superstar. Kad je to bilo? Pa čekaj, objavljena je slika prije 131 tjedan, ne mogu izračunati koliko je to godina. Znači, to je priko 2 mjeseca, više od 3 mjeseca. A to je tjedan, aha, weeks, da. Ne znam, ovo je bilo, ja mislim, 99. negdje. Ideš. 99. Kazalište komedija, moji dragi prijatelji su me zvali, bili s njima radija Isus Krist Superstar i to mi je bilo ludilo iskustvo. Znači sad više kad voziš motor recimo ili brod neki, nema vjetra u kosi, ovako kako je. Nema, dobro što se tiče kose, znaš šta, spasija sam se zapravo kad sam se ošiša. Dnevno mi gubija 2 ure vremena na to oprato sušit. Dobar si. A ovo je samo gotovo. Bilo je kose. Ajmo vidjeti što je ova mi se sviđa. Ban, Tomo, Jugoće kažu. Je. Gdje je to? Tulumarite negdje? Ovo je negdje, vidim da je u pozadini more. Znam dio, ovo je u restoranu Jugo. Po restoranu Jugo, a sad koji je povod, nemam pojma. Vjerojatno smo bili na neka večera nešto. Se često družite ovako? Pa zapravo uvijek kad se sretnemo jako interesantno to bude, nije dosadno nikad. I nije za javnost, okej. Ma nije. Čekaj, opa, sad odjednom brkovi, što je to? Nemam pojma. To nema kose, ali će biti brkova. A ovo je, vada sam pokušao biti Super Mario. Bit će, da, to je to. Ne znam što, ovo neka zezancija je bila. Dobro, Giuliano, live, oglasna ploča. Čeprljanda, na Ugljanu, vrh. Pozdrav svima iz Čeprljande. Čeprljanda? Na Ugljanu, da. Guštan tamo svirat, najbolje mjesto na svijetu. Pamtiš svaki nastup? Šta govoriš? Pamtiš svaki nastup? Da, volim pivat, to mi je super. I tamo bude luda kuća svake godine. Šta je to, 6.8.? 6.8. je, ovo mi je bio, ovo je prošle ili koje godine ovo? Ne znam. Ovo je prošle godine, vidim po tovaru. Oliver i Giboni, Čakula. Ovo je u HNK Split, doli u Rupi, u podrumu na Šanku. Ovo je bio neki koncert, ne znam. Piše. Netko vam je napisao? HNK, je. Trio legende, kaže. Baš je, njih dva su veliki. Što je. Imamo još? Nemamo već ništa. Evo, poštedit ćemo te da ne moraš više komentirati, Giuliano. Hvala što si nam došao. Radujemo se novom singlu, Buri i Soli, ili kako će se već zvati, radni naziv. Ajmo reći. Radni naziv Buri i Sol, zapamtila sam. Ali vidiš, prima se kad sam zapamtila. Pa je, to me muči. Primio se, da. To me muči. Dobro je ime, znaš. Dobro. I to i albumu koji kad će biti, o tom potom. Tako je, koncert u Bogalova 29.11. To je najbliže i to je najbitnije. Hvala tebi što si me zvala, cijeloj ekipi. Vidimo se. Da, nadam se opet u Splitu. Malo nas pozovi pa. Mi se okupimo kamere u kamion i evo nas. Dođite svi, imate di leći sve. Jeste čuli? Dobro, ekipa, pamtite. Mislim, ne gledatelji, samo vi tu. Aha, samo mi. Dosta je nas ovdje. Hvala i vidimo se. Hvala Bogu. Hvala.